zuek! Bueno, entxazten dira gure oporrak, bagoiaz ja kotxean gare, gure zuekin, eta next stop, Perales del Puerto. Zertan helduko ga? Who knows? Lan ematen da una gola más morena. Gratuga en mítico restop. Espera, Amar, que no te puedo dar la vuelta. Ahora. Kaixo! Eta jandugu zehose, porque gratz jau ordu bat eta piku. Bueno, zuek, 5 ordu nostian, heldu ga. Mira, ¿cuándo al tenis? Ahora. Ay, hay fiestas aquí. Ah, mira, pues ahora nos bajamos. Bueno, zuek, heldu ga, 7 urte etxe honetara etorri gabe, eta zeintzuk dara hemen? Txiki babies. Eta, eski, klaro, zuek, 7 urte hona etorri gabe, orduan dana berrixa. Eta zer hemen argazki batzuk, hemen, txikitakuak, eta erakutsi dozte, karo, erak ez ekiten, oza, flipatzen. Eta base bez dano dago igual, bueno, entxo gora goia, eske malenek eta nik miolo batera, oza, kuarto berdinean. Bueno, eskillara honetan, nire bai. Amen. Bueno, bai, ikusi horra, leha También moreto jakin. Ai, ama, ani. Eskillara honetan gauzik da mundu guztian, nire bai txikitan. Eta lixe. Be bai, ikusi, hau da gure etxia, goiko bat. Aquí yo he dormido, con Gary y con Nariz. Hemen, malentxetani. Vale. Ai, zuek, que fuerte, 7 urte hona etorri gabe ikusi. Nire eskilaria zabaldu nebana, hau, txikitan, rio 2 urte edo. Eskilara hori, nire bino hori. Traído nuestro Suec. equipo de... O sea, hau da kaina bat. Que no es lo mismo. Dia, ordu batak eta 22, eta goiaz, a la fuente del pueblo. Nik, pentsatzen ebala, txikixen nizenian hemen galdu nintzela. Resulta que no, enteranos gaur, 27 urtekin. Bueno, nera probia, o sea, si no está ni el palo. ¿Ves? Es que no he hecho. O sea, bueno, hau da, como la fuente del pueblo, ya nera ama. No está ni el cacharro ya, ama. Que no he hecho agua. Bueno, zuek jain dut txixa, jantzi dugu eta berrikoak. Eta, gubiaz, buelta bat ematera herritik eta jende hau, con el láser. O sea, literal, txikitan Ikusi bezala. vueltia eman. Itxen. Ikusi zuek, Penales del Puerto. Tamen anentxi, tontuan aitzen. Egunon, zer moduz. Bueno, guia jantziga, eta bengo jaz merkaura pixkatu. Holan, askar, eta goiaz Moraljako merkaura. Tocado el bol, no me lo creo. Gure gozarixa de pueblo. Ane, ze pasatzen da? Andrea, que esto tengo que meter Nesquik. O sea, de toda la vida con la cau. Ni de palo. Bye. Gure etxean... ¡Ay, ama! Una abeja, una abeja. Joder, macho. Sopla. Sin desayuno. Bueno, gure etxean de toda la vida Nesquik. Porque Nesquik, es que disolotzen da ez neutzakin. Anunzio bat ziren obiak... O sea, gure etxean beti Nesquik. Quick Generation. Ni mercadillo. Anegia, erosi da, ubikieni bat. Ole, ole, ole. Unos pequeños pinchos. Bueno, bueno, bueno. También daré patatak. Garemen ane txikin, ikusi, honek dia, praka number 1, que tiro el ventilador, super politxak eta erosi ditu, porque nahi noan olako luze batzuk, eta dauke honek tatxuelak en dorau. Zena iztin dorau? Eta orduan ezin da euki dorau eta plateau. Importante. Hon probatu bigarren konjuntua. Zuek bigarren konjuntua da hau. De pija máxima, baina politxa geratzen da, honetzetik. Eta hau jarriot pixkat solte ez izateko tipain. Que bueno, lotuta bebai ondo. Azpitik zehoz jarriko nean. Igual kamiseta zuri bat edo. Zerbait. Eta hola zen, eta bueno, hain daukat bikini xan, porque goiaz, errekara. Importante. Zizin dago ero bat, eta erositxut eskarpin batzuk, nire ama duzkala, bueno, larrosak. Eta mezortzi ordu literal, eta gero, bagoiaz, al rio. Kamista gabe, noian, dira, absolutamente igual. Bueno, honek dia, Peraleseko piscina naturalak, oza, errekia, lo que viene siendo. Hor, eta esaten dabe dagoela izoltuta. Utxe ikusiko. Bai, total, ikusi txakurtua, ikusi, ze ondo men. A ver, ze modu zagon ura, porque bestela... Sostuta.
ikusi honekin, ze ondo garen topau dugu itzaletan leku bat, eta jantzitxut ja nire eskarpin berrixak, larrosak, eta bagoia eskizaten da bedagoela izoztuta. Aita, que, ya azteko belagoa? Fua, bat bitapun enbiada, txiki bagoiaz. Zuek baina hau gaun, ikusi da zuen bezala, eta bain hartu dugu helau bat. Hanek hartu dau, bruki. Bueno, eta guk hartu dugu. Bronquis. Venga, hane, probau. Hombre, si dago super gogorra. Baina erakutsi kamerara dagoela hemen. Bueno, a ver. Hori da nintzen zulua. Venga, probau. A ver. Hala, jetxo hau. Ya jandot. Nalen ja. Guria da, Ben & Jerry's, ice cream sandwich, cookie dough, eta barruan dauka vainilla. Eta Eta galleta zatixak. kokido zatixak. Oso goxua, Dago ondio izoztuta, no sabe. Pues ese topo dugu, hemen. Pestinon. Después del river, super hondo, unos ricitos. Neukaz fatal. O sea, Super onda. hanek bota dago, eta mesortzi litro de laca. Eta Marianek ez hasta que me voy a quedar calva. Puede ser. Eta oin, goiaz, zuek, que super eharri politxe ikusten da kamera honekin. Es una cosa, oin goiaz, Elisara. Elisara con viaga a poner una vela. Ah, va, pizzerixara, es que ikusi. Baina okatu zu geizki. Baina yo Hombre, vale, la tía del moño. Ba, hori. Casi te chimoño con una con. Hombre, claro, nik bai. Hau da plazia egunez, zuek nuestra fuente. Que no hay fuente, es que ez dago, ya que txarrua, que se lo han robado. Bueno, no sé. Ikusi. Horra goiaz, bueno, edo saiatu behar galtzen. Kanpaiak joten dabe a menos 3. Eta dia elektrikoak. Ja, zen Gure pizzak. Egunon zuek, 8 gutxi, kanpaia joten dare. Hemen 3 minutu lehen joten dabe. Eta gaurria, bagoiaz. Nire eren busuak jahun die, eta gugaren eraitako txiak hartzeko zain, hemen maletekin eta, abeitu. Ja gau el txofer. Eta bagoiaz, oportora. Lehenengo abeiron gratuea, en un principi.